fundraising. Rwansinga High School ni ishomero ya government ubwo hateri n'obuzibu bw'ebina by'abengi kushomeramu kandi ekyombeko ekibari kuza kwombeka nekyo kumaraho miliyoni 6. Richard Rwakanengere Mwesiga obirari omugenyi mukuru hakibesire min fundraising obwe bari kwetebekanisa kukora omukoro muhango ashabira beegi okureba ngo bagire emicwe. Natwayombeka ebizimbe twakora projects zona ishomero konka twatene discipline no mwishomero ekyo tikwija kutwera munonga mukamasimu gondo murundi yasima abazire abizire kukwataraho ishomereri no kureba ngo hamukoro go kubanza muke babasize kurondana miliyoni eziri kurenga muri nkaga. Cost ya project eji ni miliyoni 6. konka nienda kusima abantu bona abejeri izoba, nienda kusima abazeire, nienda kusima emkago ya Rubaya izoba yonka baza kusitia miliyoni 6. ninyesigangu kairna yahweire mterenga ruzamani no abo kuba kokuranzia rugura twine office rugogoma omurimba district taina heri yagira ngo ahabwo muhendo gw'abana kweyongera hagiraho mwijurira gw'abeegi omubina. Rwansinga High School tugambira yaza kusitia abana 8 kokweyongera umunamba kandi utandika kuta pressure facilities zoid so nuko twashaziremo ka board tuombeke kizimbe ki turebe gucyayongera abzimbe between mu bintu biguzibwe harimo enkoko, ebitoke, embuzi, ente hamwe n'ebindi bintu. Ahabwa TV West Standard of Fireka.